Tohoročný 22. festival otvoril Želimir Žilnik so s filmom Najljepša žem na Švece. Nenad Određić predstavila se so s filmom Ernest Hemingway Ošvicovanje, život i dumki u beskonječnosti času, a na festivalu prikazani i film Jovan Hranilović Človek zlučovanja režisera Milana Belegišanina, kotri prez 30 minuti ukazuje život toho vyznačného svjaščenika i humanisti. Ja dom, že to najistý rezultat roboti, zajednickej roboty, hromadu ľudzoch, jak zo znaru, tak i zo profesionálcov zo RTV-u, tak i zo širšej zajednici ruskej, a i to njeljem ruskej zajednici. I toto zajednická robota všetkých tých talentovaných i beskonječno pošvecených i kreatívnych ľudzoch teraz pomali dáva svoje rezultati. I думам, že to nie koniec i думам, že to u stvari len počatok jednej pripovedky realizaciji nejakých idejov, ktoré думам ešte u budućnosti porobiť. Evroin film, filmski festival otvoreni po 28. december. Na njim budu prikazani 15 tematični calosci, počinajući od mainstreama čio projekciji u bioskopoh. Na festivalu budu i dni italijanskoho i francuskoho filma.